Ostaje još jedino da damo pojašnjenje u vezi sa tim kako notni zapis možemo prebaciti u Word dokument. Ja sam ovdje pripremila jednu stranicu sa Word dokumentom koja neosporno izgleda šarenije nego što je moj zapis u MuseScore-u. Da ne kažem da Word dozvoljava mnoge druge opcije u radu sa ilustrovanim udžbenicima koje mogu na kraju krajeva izgledati zaista vrlo interesantno, da sličica može da se promeni njena boja, da izgleda na zaista veoma različite načine i da bude dosta šarena ovako na prvi pogled i na oko. Moram se vratiti ponovo u MuseScore i u njemu sam, na primjer, napisala nekakvu prvu vežbicu koja bi se izvodila na Floud i sad mi je potrebno da ovu sliku prebacim u Word dokument. Setite se da smo rekli da za to možemo koristiti ovu kamericu. Ona nam otvara automatski prozor kojim možemo da selektujemo prostor koji želimo da bude kopiran. Ovdje možemo odabrati, naravno zato što ja to nisam sada uradila, nisam uklonila ove stvari koje se u štampi neće vidjeti, ali ono što je interesantno jeste da mi sad ova opcija daje mogućnost da izbrišem te stvari koje ne treba da se vide, znači želim da ga sačuvam kao print mode, sačuvam tu sličicu na primjer na desktopu i nazvaću je notice. Sačuvat ću je i potom u Word dokumentu ubacim sličicu sad već poznatim putem. Naći ćemo gdje su nam notice, evo ih notice, i tekst koji sam zapisala će se pojaviti ovdje. To je naravno jedna od opcija. Sad ovaj tekst opet mogu pomerati samu sliku. Ukoliko odaberem takvu opciju u Word dokumentu, mogu da ga postavljam gdje god želim na svojoj stranici, mogu povećati malo tekst, što je mač sa dve oštrice, jer moram voditi računa o tome da mi na jednoj stranici zapis bude standardizovan ili možda i ne, to naravno zavisi od toga šta nam je potrebno, ali smo željeli da vam pokažemo prosto i da je ta opcija u uređivanju jedne stranice u udžbeniku moguće. Znači, ukoliko možete da se pridržavate nekog svog standarda veličine slike, veličine notnog teksta, onda ovo možda može biti i efikasniji ili u neku ruku šareniji zapis za stranicu vašeg priručnika. To naravno zavisi od toga koliko je ko vešt da se snalazi u programu Word u kojem je moguće menjati slike, menjati boje, ubacivati razne efekte sa slovima, poigrati se tim na način da udžbenik bude zaista privlačan već na prvi pogled. Na vama je da odaberete šta vam je zgodnija varijanta.